Petumu aki, oi keke o Natasha, Priscilla, Felicity, Faupula, Parani, he, Mumasi he ahoni, o kuhiki peia, maiongo mea Mari, Natasha, Mumasi he. Au fine, mo to mai a keke, o whakafolau mai ia, kia Masi mo Natasha e keke mo a. Calma, DJ! Koe keke ia o mehikitanga eiki o Natasha, o kuhiki aki ia a ki e tonga whatwha, pia mohono tangutuanga he kawa, o whala whihu, whaangokumi, awhi aki ai whaatuwalu, o tauhia ma unga totolo Faupula o Whamooni. Whakaangongo mai me mui me hena o te mō ho haa mai e. Ko keke hono tolu i o kata. Whakamau atuela o tauhi atuia kia unga totolo, Faupula o Whamooni. Ko keke hono tolu koe keke ia o mehikitanga pe e taha o Natasha. O kuhiki aki ia, a ki e tonga whatwha. Pea motuanga o keke a Natasha o Masiu he aoni. O whalafihu, whaangokumi, awhi aki ai whaatuwalu. Koe keke ia, Maata, Parani, hei muri. Tā mai whasi.
o whao o ngā whiu. O hiki a kia a ki e tonga whakawha. Pea mono whawhiu tono humi awhi aka a whātuwalu o tauhia ma Stella Kefita. Porque que anonima, porque que ella acá na mejor para o tapo de Maria. Porque ella aqui está uma façade, ano como kumi, hacia a Santuário. O tal dia eu sou a Reverend Salesi Papul.
Falafihu te kumanima afya kufuatana kutoka wanoa kupitia na Reverend Cecilia Thomas.
tua maere, fa che tu mani ma paolo. Afia ka tuana ko malu. Okay, I got parents in Natasha and Milani Mohan. Porque que no tawa, o que aqui é que toma fatfa, que muito ama, cai o Natasha em sapate. O para paamo talima eu, after que for tanto como tu, o quatia mamere mamana. Porque kaya ayudan ni.